Wenwe demawa la dasado ande jen tonondune menche mi ko dole wenu mi bi mi mando dagbe anu ejero to omele yo fongbe gan ho mi hewa din le yo ta itan habudie mi atundo menjile wenu mi de din yo ti wenu we mi de bosian ero kome konye de su titengbe eno ti yo e ka je jija jile tuntun won azon lele ti bono je dide do roporopo mi ton leji ne mi kan wa gbon won agbopo inu kan nu azon enele wala tete mi ka do na zan bo mana jazon enele a o mi kan hobio toto gan amoso ena mo je me dede mi na do pe tonu mi mi tun do men jele tin kon ko phone ton ba ko e do us so ye won ite ni gbe o mi ta gbe o mi na do gbe ton mi so ye won ile file o ke sanu kan ton ye mo gbon ele won anu gbon inu eyin to teme le ni ka mo gbon anji o file yi do ho mi na do ni le susin gbe mi ko de foro mi si bona go no le se amechile mi Eratien do poropo mitole mi atundo menjele to minde ache payari ade defu ko zankete sin honu mera ho romia do wadayi e hoto doe bo e mera ho ka wa bo so ache patonda e on to e na le debo azo teme le yo e ja for de afo e ne e de mera ho de yo ezo bo mi te yo mi kan ho bio o to ho rosi ale nu onu kuneji de bo yele na je dindinji minando o gbe tono mi benoa o de gla e mi kan ho bio je nkan a romia wadayi e hoto ko ache paton ko be azo de afọ nu kantan e mera ho ko jedide ji nemi de mi ka mo gbon be nu asoan de gla ye ti mi podo benjile nu gbo de menu emi lo e ho menu mi ko bo iponse do on vi yonu vile si apa ho do we ma ho ben lisimeton me ya zo me kaka bo a ho lisimeton bo di do kaka mana do be si ro ton kege ton kun so afọ we ma plon ani kono zo anji e no sin do ha me di wa bi we ma ho mi on liu abi ko e na mo bo so we ma ho me ha o e no sin do le e mabana iwe mahomi edo ndende we bo kwejijo e fito fino le no na kwetonu yo e kuno indo po bi no info de jin lo endo e ka pon kaka titome yade ade e so din do yonu vile si apa ko yo e hen na dogbe ton de jin mana dogbe ton ta ndonu e pon vi mi ton le yo le ye do nu yen gege do ta di oyon le yo alonu binu ye de sudo azo iwa si alenu nu gbo esun we no wa nu bo me bi hu tun lo oyon le de suo e no wa nde su titengbe prosper gogo yi e wa yin tokun la vi kan we ko ru ku ton we ti me podo menjele nu gbo le e ho me diyan ko nu mi ra ho e ko ho to lo e ho e ko dogbe dengbe o we mi le mi o pondo e ti me podo menjele kan ru e mi ton na jujon no atondin boni non todo ne na blogun bo so e jayo na ya o so nton e home bodo tadio e ran lim sedo no koma lim dagbe no atenele no epon bo te pon bo ni no sin ho e do fine yo ne kan blogun boto e lele do mi clean no file yo mi na no bo azo kaka itogudo e do enion mojen e do mi pon se do e ko do ho yo kun jijan yo ben e do ho yo e son do ho e do ija so no po be azo ton de jin benoit de gla e de benu e lele ko ai ti me po do menjile no bo ena pagbe nu mera ho do no vi mi do no vi do to elele do mi po mi pansin o tentin de jin tagba no nai e kuno ha o do e ka wa je wa yan le na logbon bodu de ji o no ba hun du de ji o sin afo e de we mera ho e ko de ji hun afo enene e be de din do honu e du gangudo yo ogbe tan e be mi na so lobodo de su titengbe ene wa yo mi na le ko wa ma plon sin ale nu me chele mi na do ten pon ba ko hodo mi so teri gbe ye hon wa mi atun no menjele fi mi ton le ko nkan ba ko be ko nu ran nu inde ye teme le ko je o file mi kan ho bi o e do nu kan ton ko ran le gudo Lopez folie ti me ko do menjele o nu e yin do je nu kan yo do yo fo gbe sin apa ho e be so ho ta aton so intereji e gbongu do e boya ton go mi le mi so do ni kon te pe de Saturnine e fibole e so i ho front ti me ko do menjele e kun yila be do nunu kan to yin do e do fune yo e pon kaka yo mi le so mi jowe nu kan ton le do be atongo mi ya uzun fan do ni e pon te pe de bona ya o de to mi le e zon mi ya uzun energy khla khla o to menjele mi na blobo nu
ho to no so eni ve pa emi lo hun le o nunu kan to yin to izanzan yo de idogbon ni eje so ho le ko yo mi re se mi ton le ko ya yoji bo kan ho bi on o vile ne mi de mi ka mo ke izanu kan to gbon mi ko kan ho bi mi sansan di on gbada di on ne ma ka me an di on e no ko vide kan yo ti me po do menjire e kun yin la me ado po khasi pere ro mi le ji ba mi ton le agbado ho le lo mi ten gbon do ma o si nkan mi on mi ro de die e kun kan yan de bo do nunu kan to yin do e ke se san ho mi ton le yon yo fo gbe si apa pe ya SVT opodo onun nile yin ma te o si apa pe so kun yin la de bo menji bien de rose servi e so wa ti me po do menjire e kun fa oro ayi gbado sin de so lo mi ten gbon bo do de jiwe do mi ka conseil mo le ke se san kun yin la no la teme e yin do e ro fene be na si gba ta bo de ton le yo e bo kun de so ti te ngbe bo le mi pe ogbon yo e mi ko yin on la to o we ton de jin ndo do mi e bi be nunu wa ye ton do men jire ti ho nu be mi de ne mi kra wa gben bo azon inu ade do men do ji ho le le yo e ran gbopo inu kan na lo e to ezon mi kan hobio o ye me yin ototo wo koron wa zo ti te ngbe le yo mi kan hobio do iwu nen mi ra ho o ma uton ji amoso bo ko da ho e yo toto gan we yin e to nda li gege nu e ti me po do men jire nu gbo ho nu mi de bo ji yo ji jawe azo gege no di do me azon le de ne san so gbe si azon ne de jin do e ka ikun san so gbe si azon se do ikun nu vo e no he wa mi ro san so gbe e no he azon mo nkan ton ran ngbo san so gbe de asu bo de asi bo e no he wa yo e no he nu azon kun yo bo no so bo no ido me de jin ko no ji yo ji jawe de na blogbon nu teme mi si hu blo afo e mi si hu de bo na azon bo san so gbe zon ma na de do mi ya yo me ra ho amoso e do ho ne le sedun e ti me po do men jire mi no do am do me bo am do e do dandan be na do do tadio e do atinke yon de jin do tadio o hon mi ton le nu on le o mi kun jo fleti abi hon do inu fo wa o lo ero aso ndo alo pere bo zan so pele je wo e kun si ku din yo de jin ene nde we go le o abawe ko de din bo do temi ton fi be so yin te bo do gbeje pon e bo ka zon de o bo do ti to nu me bo pon le do aso agbon de jin ko nu mi de din le mi do ran yan khe yo po vule ko do fi vule yon nu e ra dogo le ko do ntaji ori jin bo amasin eje khai do ho ivoson ide ni lenu ya odu anu ye hwewe de ji irando amasin nu e lebe ni yo lenu mama do fe ni yo enu abiyo mi wa me de jin ka biyo mi wa me le enu ayin la lo no aje tak plajin mi le mi ko mon pon de uton gege do to zo mi ton me bo e do na do e kaka bo ko nu alo aklata do yo alo vino aje nu bo gbigba no glo de jin ni ma wa imo ohun ni ma ka imo awon do le mi de so na zo mara ya o city mara lebe mi de mara gbo udo kan mi de ble unde jin ko de mi de ti bo ji ojijawe ya isuno ple bo ison karo si sa we do nu mi de ko iblo afo da itende do joho mi do kha me de bonu e ma in fi do na blo do ai bo na ison wa ko ngbe yo e dan klo nu mo nkan ton mi ma lo pe de pon ma mo ina le abi o sinu nu me o mi atun ma so ale nu no supo de izon sinji bo adodo de one monje atin sende ko de yo e go so iponde po won ikunso kolo ganji yo khala e go ro gbogbo e jin ko ni le yan do ma mi ton ene le nu e ko ya ma sin teme bo mi no so inu ne le yo e klowo hu ganji yo e ren di bura yon chobe na so inu ma mo an e no supo de ko idi afoda iji boko du sadi e bo izon mo nkan ton le o be so gbon si me din khala be no le e ho boko so inu o hen e na hen roise vo izon ene la bi hiwa on no e de din yo e kun ene kere me e hen ko le ra ko do azon de vo le wa de tin mi ni pa iho no mi de din bo ji e do jijawe yo e hen e kun iho is vozon kere na hen le hen azon de vo wa de ji mi ka chenglin do mi de gbo pa yo mi hen mi na dudo nu mo nkan ton le ji ti tengbere ji mi na ho o ma uton ji amoso in to gan yo e do ho ni le bonu ji ho ni le yo mi do poropo ni ya tun afo e na se ho de yo uli de me ni bo ba jodo do poropo mi bi ton tonu mina inukan mina do bola foso honu mi do fin bola foso ho mi atun do menjele to mi fi yo e no ho bo ye me no ho le yo ho ko de bu amen forugbe gla mi dogudo ai di na mo FC kodo ko ton FC ko e apa ogudo ton be pon me na dudo ji fune isafo bolo kaka bo horugbe mo ji fune do apo to ho metan yo e fa bo fa amen o ko ton FC yo e jai akan won bo Dinamo FC agbo metan e we dudo ji ne le kan gbin mi mo no menjile ide yo ye mo no menjile mi jon dudo ji titengbe do Rowal Sari e o bol plo metan bo de ko ton FC ton itime ko no menjile
do bolu e ho fene yole ero kan bo me bi otno le na du de jireji ne no to le ngbon ho bo fie e mo bona dogo de kun do ko nenu no e de ali nu me bo mo afi din yo do bi o pime o finele bi yole ija ya ko won de ji e fe nu me de su ti tengbe bo nu mo ko tan kun pe bo du de ji o lo ye de ka yin me do go je nu kon do me de ho afo nu me de ro o bol de gbo to sin o ku me fine bo so da iwo ko do o golo me asan ro po e blodo fine ekulo bodo bo e mono dude jine bo eto ni lo chobo igboje klemi no lo no leko wan e kai keka lo leko ayo e o me tin we dinamo e jan khledo be jile mi igboje lo bo wa ya pon do mi o chuho e ko so de me ho bo e me wole tiyan ye je zen e vi nu to itosi e wa fin bo yin wonu bol bono pon ido fin le Miraho Ahmed Adeshoka e bol me mento dinamo ton e hoiti me pono menjire ye de yo son ton titengbe mo wa menji do dokpo ine ido yole evin to vile de su titengbe do o mono menjire dinamo kuno wande lo e so won mi fodote bo so bol kuno wa lo fodote bo wa zore su titengbe ba so wa finiti yo e wa zon kaka bo e wa ro tito ene deji e kun kanu te do ene onjio do menero fenebo e yeron do we kun e hika ton tene bo to ito sele kun wa ni odo e ko ve ho bolu e kuno do gbe de pon lo bolu e ho wa ido fine yo do le edo buka levona mebo edo de tin mera hon ade shoka e ti me podo menjile e bi o me tolo e soni yo chuo edo bo ko edo fine yo e we ndude ji da ho e Dinamo FC agbometan edo dimbodo so ajo treat yo e bi den to ton do bola fo so ho si an linu do jideji ko igo eni do we azin ko ton FC de do e vinu ye de su ti tengbe to ito sile di hen e na dude ji me no do we kun e ka ton tene do negbe yo ene horo ne we do go we go no Dinamo agbometan no fene ti me pono ji finu mi nesu do e mi bi o me to le mi bi ko ja ha doji bo ji awon tin lo ta no meji e ro ko ri an do e di an e no an dia te tro ha je bo lo ka pon e mi sin de me e khale pon do me jire lo mi wa bo na wa so fun ji de ni tin ye o roat sari e o bol pon mi to bo de ko to ton e ti me no me jire efe ye de resu ti tengbedo ye o len do o ka nton le na do ji gbidigbidi ti won e gbon ye o lo ni na blogbo ni kaka bo bolu e n kafu ton be no ho be ngbe ton ina ito ton me e gbe yan we ko de din do e ho fe ni kaka vivon ton Dinamo FC agbometan e so we de me bo ko ton FC do po ye o do we den we e di je no kaka bo no fo bo la fo so si ali no ye de yin o du de ji to hon ko ye bo la fo so ho Dinamo FC agbometan e wa yin me du de ji bo so ajo 3-0 Benetto mi tome fi hoye minador mi dina e minador gon to lo chole tanu wa e o democrat le ho minador mi dime mi atun to manjele to khorogbe ta enion mi le so ho sero to mi tome fi ya bo ho de timbo ho ka sa ihwegun bo me na no to khorogbe ta mon ko to sin tanu yo ero din don kaka bo iton ro hwegun to mi tome fi bo egbo ho ero ku to nu khorogba sa yo o nu renu achade e we egbo ho mon ko to na dion azanko ina mi de mi mo manjele ho ene dion e ko je kin ro pone ere ko hun te sin apa ho dion de lele amen eleko abi gbidigi brode le ho de dogbon ho nenu yo ekun emile sinu ku men gbide pon men hon yon zagbe sun me mi de din ton sin azanto afonto nu kun atongo gbe yo e na lai ho egun devo metilemi lo na leken do ho ne ere hun te yo e je ho nenu do nu ere nu achade yo de so egbon be kan democrat yo ho nenu yo ekun yon kun ton men gbide pon wezon ye ton ho egun ne be ko do ho ne dion ere hun te elevo yi lo ho de bo le dion ho e na levo le kon ageme eleko wa bo je kan bo dogbon de ti won ibonu o egbo gbon de ibonu me de we duro di flafo abi ni ho ka igbon anji yo mi de do matin live tv yo mi na leko wa lo na levo ti me mi to ido soroton e na chen do poro po mi to mi kuro te bo kudo toro me podo ye ipo no e jero to mele ido fun gbe me yo e do te mi e je mi kode ne e na chen mi kudo ye isi abonu e iso